Dobrodošli na kanal Kruna VD. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. A mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom. Hvala vam na pažnji. Svi pravimo greške u pripremi jela sa belim lukom. Evo na koji način treba da ga pripremimo. Svima je poznato da je beli luk veoma zdrav i da je on moćan dodatak ishrani koji se pokazao posebno snažnim u borbi protiv infekcija. Beli luk nas efikasno štiti od patogenih bakterija, virusa i parazita otpornih na lekove. Takođe je dobar i protiv gljivičnih infekcija, a tada je najbolji kada se konzumira svež. U kuvanom obliku je bolji za zaštitu krvnih sudova. Ipak svi mi grešimo kada pripremamo jela sa belim lukom, a evo i u čemu. Kada pripremate jela sa belim lukom, glavno pravilo je dodajte ga pred sam kraj spremanja jela. Prženje belog luka na samom početku pripreme rezervisano je samo za vrlo mali broj jela kao što je na primjer spanać. I tada morate biti veoma oprezni, nikada ga nemojte spuštati u vrelo ulje jer će beli luk izgoreti munjevitom brzinom i jelu dati gorak ukus. U tom slučaju jelo ne samo da će biti gorko i neukusno, već će biti i teško svarljivo. Posebno budite oprezni ako kuvate beli luk u posudi sa duplim dnom. U njoj se temperatura dugo održava na visokom nivou, pa zato sklonite šerpu sa ringle čim beli luk dobije bledo-zlatnu boju. U većini jela ipak dodajte ovaj dragoceni začin, jak prirodni antibiotik i pomoćnik za mršavljenje pred sam kraj i nemojte dugo kuvati jelo nakon toga. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.